thian ke kholring official pigir YouTube channel itan kalolet leta African swine fever natnalan chuadan riala vokdam lo report thianang che African swine fever natnalan chuadan riala vokdam lo report thianang che vaccine le dam doi ASF tan om lawa natnalan chuadan ria in rang taka I report chuan I vok vulte I veng him theidon ani vok vultu te tana thupoimo ASF natnalan chuadan le thi thai turte khosik sang luak choi tuilo le kothalo nguai khu le thoha vunsen thua le no chiat natlok na nei lawa vok thi thut I vokte hetianga anom chuan rang taka fin fia ani theinan veterinarian hna report vat thianang che rang taka natna hriat chua hi ASF darzel tur ven na tha ani ke kholring official pigger YouTube channel thir tu ten he channel hi nola subscribe lo ni chuan khongai min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thara chua piang ini first theidon ani African swine fever ASF vokle sangalin anvaya adar chak ema avaya piang in an thi pui deuh zel thin ani mishringin ASF kan vei theilawa ma se kan thuam no phekhok le man ruwa te kain kan pudar thayani ti zoram hun sang le tlang sang vok vultu ten hriain kan fim khur theu don nia ka video te min hlut saka min lo thir sak thina wangin kanome